Sa atong gituringan mga ka-idol atong niaging semana. Karon pa nato nabalikin no. So atong gitawran og tiles karon mga ka-idol. Dara dol. Nasugdan nagtaod og gitapingan atong niaging semana dol. Ang adhesive na imong gigamit dol. Kani patag na ni daan, dali ra kay ni pagtaod ani. Mauna ni final mga ka-idol. Gataod na mi og kanang gabutang na mi og grout. Dirang grout niya na. Nang sa ning akong ti-grout tol. Sisiyo na nga. Di na ginatabang idol. Isa yun magkikro kayo ano ma. Oh.